hima sora kala yop diang ya kabor kan la ban ai no objection certificate ya ki barjala ki bai de bat ki kam khai pateng ki jingtri jingta bat ki wek pan ki baha po ka hima na ka meglia high court katkum ka hukum haka kan rutrik no pra arajar arpoi haba pentip ya kan yeleng ba ki la tai ku bor haka no pai singi ka arpatrik no pra arajar arpoi usketri ka hima sora uba bv remai ulo ong pat ba ka office usim ka hima sora kanom ai no si la da ki barjala kimwan da kalenti kabadai klam da penbiang ya kikot kisla uluang baka hima hak baidai bat kani ko hukum klabu bat benrab ya ki kendon nak benta ki barjala ki bakwa ban apply ki NOC ulapun pau ko chinso khya ba ki barjala ki kenno ba usim ai unsi bat klik pan na ka office SDO bat DC bagi yang sedang mempersiap hima ki itu begini ki beriu kelas A ki sedang mandakle bat na kata kadau usia mulum dak ekstra bar menginam INUC kita kar lemda ki wan man pendem mangi lemda ki wan bat lemda ki wa dak lanti ki jongi rai kita kar ki pen ki media ki pen kor khabar bos em soram INUC hanrai kumnon baki leman pat ki pananu ki panu SDO ki pananu ki panu ke DC kadon ke stiang ni hadir melayu ageng betha naga DC layo naga jeng betha no SDO sebel bade ban ai no sibek inon treban ki ai jeng tho ngi jubab naga jeng tho kan ni ke jubab ke jeng tho ing pensai ngi ong kumni namar kawan lang ba DC lang ba jung SDO ngi rung address ki ban ibu kan ni ka kentian in furtherance to the minutes of the meeting held at subdivisional officer Belalong haka arfu altruk April hajar arfuai. Recording the non-renewal of trading license on non-issuance of no objection certificate by the Handman AM Dalbarch. It is to be noted that the office of the AM Sora initiated the process of issuing of NOC for renewal of trading license. However, it is the applicant themselves to approach the office of the Himasora with an application and relevant documents, and such documents shall be scrutinized thoroughly by the executive committee of the Himasora before issuing NOC for the same. The office cannot issue the NOC to any person claiming to be the representative in the name of Coordination and Welfare Committee or on their behalf or any other third party, as such committee is outside the jurisdiction of the office of the Himasora. So the office will entertain any application from genuine individuals residing within the jurisdiction of Himasora. Kini kingetian kibang jubab syakadisi bat susu SDO. Habaki hima kapane. Kile cepat kaikon. Kile apa kaikon. Bat kaikon hakarai jongka kapakan reu tarik. Jak lempen rem yang sora. Jadi dunia imban kene ko dar na hikut kai bor usim bun issue bun ai NOC bat ya kat kum ke proses bat kat kum kene ko dar jo hikut kalong kum ni hakamat ka bakhalai. Accordingly, the respondent number 5 is directed to complete the process of issuance of NOC to all the eligible applicants within 3 weeks from the date of receipt of this order, and the respondent for number 4 Kapamut Kaki HDC. Thereafter, on receipt of the application for which it has been obtained, shall process the same within 4 weeks. Kane kadai kalanti kabang ya kat kam ganti kablai thu takai. Hai ngong pingai boram ke dis konsil namar kapelong ye ginon trebar bakin kio pa ikut namar ba ka dis konsil kam ai trading license nyingi namar ba ki haban yo anu sinangi handai haka jingsya haka trading license ak don ka gateng hanman ka gateng sim nanu kanu ke ki khenong sencar bakin don bagila mendon kum kata kabor bagila man in ai no si dai dai tang ka dis konsil lang ba ka jing thak tien jongka khele chim NOC no se bat kapan lang iki ha ba kim yo nangi ban poi skane
bat kan ni kalong ka jing sedang chong ka jing khiem chong chai man dia chong haba kino don driver ki basong basang ni de ban wan dak lan ti chong ka ai ki de ban itu ya ki kle nang sanchar ki de ban itu griti ku store chong kai ma bat haden balayo ya ka bor na kai ko bangin isu ke no si ka hima sora da kan notification ka ba ar flight ke Desember nila ai namar bagi dai no setiap pesawat santri in kami ai ke press ndai nila ta apa ki kenro bar apa ki majai bangi penang asep ki non travel begin tem bat kani ka ar flight ring jong notification la kren shai in compliance with the Meghalaya High Court order Vice Order number 16/12/2021, the office of the SAM of Himasora, Sora Simshim, would issue application form to all eligible application for obtaining no objection certificate, and the application form shall be obtained from the office of Himasora from 10 a.m. to 5 p.m. from 23rd December. The closing date for issuance of application form is on 30th December 2021, and the application form should be submitted to the office of the SAM of Himasora on or before 8 January 2022 up to 5 p.m. Bat kane ka day ka notice ka bangi kwa ba pinpen ba kane ka lat ka ransan kan man poi syak tendong skor jong itu bedan kam buyo hadian ki ong nyim tem ne ka day kane ka ransan ka balaban pentip pai bai kita de na kata kada bat kane ki jing ai jung ke no si kam dai pade tang maki ai ke no si la ne tang maki man sim phom kan biang na man tai jung handai ki ma ka bur ka kandon ka ba kham per king ba kum kin nong song snong ma pura jong krin dia ki deir ban biang ki kot kisla ki deir ban biang ki residential certificate na ka ka ba ki kisong bat mla ban ong tang namar bal ai boring man issue NOC ai patar tang ki tag ba biang ki kot kisla bar ki kendon ka ba kamada ka ba hima kabu ki dei kini wei kabutar ID number 2 passport size atli nang ta permanent residential certificate from the office of deputy commissioner, residential certificate from the local durbar, undertaking from the owners of the shop nang banta ki vendor badi dukan, importer exporter code ICE code IEC for exporter, undertaking from the mining list holder, license holder for exporter, nang ta recommendation from the soldier rang ba snong na headman chong anu nu snong ka ba ki song ki sa kom ka kot ai bor ba te ang to ki dei ban ko ngo rai man ta ka hima ka dang wa de lenti ka ba song nya la da ka lenti chong ka ai ne na lenti chong ka reti do store custom marilo bangidon ngnya pek ba uno barak le kat ye kahima kan num song klikti handai kan pek jelat klanti ka ai ka bangila kadang ba kiwei pade kan dei kanuk sa kiwei ba wat le kai bat ma sora wat le kai namar ye kini gibral ler kahima kan num song klikti bat kan num song khathai handai kanang trai lagi jong ikam ba kanok danti ka ba na phibiang kalong handai habis pi kedok ti gue buyo ile de pi bakla te hap perkat ya tak na kata kada kahima sora chung hapa ki lam chung sem ba lam sem khana bar non lang ji menteri ekstim ambar ke bahake ekstim dolba ni ju thalan ni ju keren na mata ban pen klan ni kariti do store ban pen klan ni kema bat kham tam ni ju ong ha bang lum chi lang ikon samla chung ni ru kan mau wat ile thma da ka bor kadi thma je biang ka chuk mata kadi tang ka thma je biang phen namla banila persya yeno yenoro da ka thma ka wai bos un ai hi ka NOC kinun travel lamda recommend na kitu ki sno
lokal dolbar pengong meneh lokal dolbar pih kapor soldar barim mensua mar bulong persya usai dekinia man penkesan ya ladi teng bon ki bawai mu gitu kan dan kesebut kebabiang kabangi sai po deskonsil ru habangi suspend you ulai sedo hai ko ndai umla haga deskonsil ndai klak pendam bat menta ngilai yo yau acting soldar bat stangkan dong ini yono soldar bupura hakaba mau umla yang kekli su dai mau hakito jipor bela persya usiem lese uba penmi penbonam usiem banong musiem u ai no si dekhar manong musiem u ai patai dekhar ndai usiem udon baik profes onom itu war gitu badon manong no hasora habdang senong marai busamu lemda orang basnong atau gasnong u certify bune udai nangta lemda u acting soldarang thi lemda soldarang thi ong pensya de jeng tho bu new de nong song snong majai us ia menum na teman ong bu new de nong majai ani tang ta bat kham ta musim lei menta lei ban ai enu silane ka residential certificate ngidon kam sungat epek so bat lo nang ta nyim sani atang ta ban tep ke jelong ba bha jom reu batam ka de ka certificate na kan lokal dolbar ka ba ngila bu